ilma namaatirra waa saddeet dhufuun dirqama obboleeyyan kee balloon cinqiin gammachuun rakkoon dhukkubni fayyaan jiru yookaanuu du'a inni saddeettan tun ilma namaa cufarraa hunuma dhufu salaata akka gara qabdu akka nuti hin salaanne sitti dhageeffamtu bo aboo faatiyaa yeroo qaraate booda inna a'taynaahu ni qaraana obboleeyyan kee arihinaa bihaa yaa bilaal salaata tanaan hara nu baafachiisii jeebar gootaan dhiirtoolee sallallahu alaihi wa alihi wasallam achi keessa uuralee inni jira bar khalqii waan jettu ni beektaa miti እነዚህ ሙስሊሞች አራት አራት ያገባሉ የናን ገና መቶ መቶ እናገባለን እንዴት ተላላችሁ እንዴ ነው نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوان كيك إسلاما خطبان تنيا تأران تنا متدورين إسيدا هن يادويني هن قدني هن إنكتني جد يو أمان تنا جرو تنا لال تن jiruun tun mataan isii fatanaadha mokkora ilma namaatirra waa saddeet dhufuun dirqama obboleeyyan kee balloon cinqiin gammachuun rakkoon dhukkubni fayyaan jiru yookaanuu du'a wanni saddeettan tun ilma namaa cufarraa hunuma dhuftu yoo arra fayyaa qabaatte boru si dhukkubuu mal yoo arra dhukkubsatte boru fayyuu mal arraan tana balloo boru cinqii yoo cinqiin dhufte balloon isiitis waa hin dhufu wala agarta gargar baata aalii tee biyya alarraa si dhufan yookaa biyya itti dhufanii deebi'an yookaa du'aatu gargar si baasa jiru du'a wanni saddeettan tun ilma namaatirra dabaruun dirqama jaalowwan kiyya ka islaama yoo ogeessummaa rabbii maaliif rabbii waan akkanaa godha yeroo garii nama mokkora jaalowwan kiyya nuti muslimoonni obsutti nu ajaje allahan jalla jalaalu obsa kanaas waan arrumaan tana lafaa kaanee obsa fidu nu hin jiru obsi isteeppi baa isteeppii saniini dhuftu akka rasuulli je sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamaa fil muttafaqi alayhi namni lubbuu isaa obsatti dirqu allahan jalla jalaalu isa obsisiisaa je arraan tana lafaa kaatee salaata khushu'aa salaatu hin dandeessu garuu practice makes you perfect arraan tana salaata suutaa oduu jettuu yoo geesse bakka nuti feenu san jaalowwan kiyya ka islaamaa ni geenya akka taabi'iin guddaan thaabitul bunaani qayyaballahu tharaa salaatul leyli amata diiddamin lubbuuti ya itti dirqee je amata diiddama ammoo ittiin booharee je obboleeyyan kiyya odoo baatii takka practice hin goone bakka saniin gayaan ni taati amata diiddam lubbuuti yaan itti dirqee je bar amat diiddam guutu
amata diddama ammoo raahaan itti godhe bohaartii qaamni baree jira gaa jaalowwan kiyya jaalallee isaa waliin wal argatuuf isa dura dhaabbataa miti obsinis akka arra dura waliin jenne bakka saditti qoodama obsa xaa'aa rabbi irratti ayyamu dilii inni hin hojjetinaa jeerraa dhaabbachuu taan qabaa wal qadari ta qabaa wal qadarii tana irra hedduun ilmi namaa tana dide jaalowwan kiyya bakki gaddinsa guddaa isaa fidduus isii tana waan nuuf hin galleefi silaa ogeessummaan rabbii nuu galte waan feete musiibaan feete yoo nurratti buute nurratti laaffisa alladhii khalaqa almawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allahan jalla jalaalu gabbartii cufa hagoodhatu isa du'aa fi jiruu uume maaliif akka isin mokkoruu jecha kamii dalagaa teessaniitutu irra bareedaa ayata tana yeroo imaam abu ali فضيل بن إياب رحمة الله عليه رحمة واسعة يرى ابن ماجه والحديث أخرجه أبو النعيم في الهلية الأولياء بسند لا بأس به رحمة الله عليه رحمة واسعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه جي دلغا قل تاتي في دلغا حقق النمتو تاتي أن توتو إسني راهجتا تنافي دعا في جروء ميجي أخلصون قل توسن وانو مفول ربي تبرباد حقا كنمتون سنة رسولاتي صلى الله عليه وآله وسلم نمني دلقاتك ربي جج حجته قروا خرا رسولاتي صلوات الله وسلام عليه إن حجني حجين إساسا عما فيت قدو بردو آتات إراهن قبلم دلقاتك خرا رسولاتي حجته صلى الله عليه وآله وسلم yoo fuula rabbii itti hin barbaannes hamma feete guddoo bareedduu haa taatu sirraa hin qeebalam tanaafuu dalagaa takka yeroo hojjennu fuula rabbii qofa barbaadu jalla jalaalu karaa rasuulaatiin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barbaadu jiruun tun akka waliin jenne matuma isittu mokkora jaalawwan kiyya ka islaamaa horiin sirraa baduu mala namni ati jaalattu sirraa du'uu mala sheekni kee haadhaa fi abbaan kee ilmaan kee du'uu malanii allahan jalla jalaalu obsatti nu ajaji obsu ammas waan takka tasliyaa akka obsinu wani nu godhu orma dabare taarika isaanii beekuudhaan isinin jaa taarika akkaan na ajaa'ibu keessa imaam abi abdillah urwaa ilma zubayrii radiyallahu anhuma taarika isaati alimtichi taabi'iin guddoon kun jaalowwan kiyya ka islaamaa siyar aalaamun nubalaa keessatti yeroon taarika isaa laalu nama guyyaa soommanu halkan dhaabbatu jaalowwan kiyya amma achi keessa taniin agareewu amatarraa taruma lama qofa furaaji iida soommanaatii fi iida arafaa murtii isii naa himinaan hin jeen yoo murtii hime soomman akkanaa soommanuun hin taatu jaalo guyyaa takka soommantee guyyaa takka nyaachu garuu akkaan achirratti agare amaanaadhaaf isin yaamu guyyaa lama qofa fura amatarraa iida soommanaa iida arafaa halkan dhaabbatu takka sadaffaa halkanii dhaabbatu qur'aana guyyatti juuzo torbaa fi cinaa dubbise bimaana guyyaa afuritti khattamaa jechuudha gaafa tokko madiinarraa gara shaam odoo deemu jiruuti dhukkubni gaangiriinaa isa qabe dhukkuba gaangiriin jechuun yoo ammaan tana quba qarafa kanarratti baate yoo doktortichi ammumaan tana isii wallaanee asumarratti ajjeesuu malan yoo isiin guddatte quba asbiraatu muramu yoo asitti baate asitti muruu qabu yoo asitti baate asitti muruu qabu obboleeyyan kee yoo asitti baate harka asiitti muramu amma miilarratti isa baate ida'aa dhufte bakki tun tamuramuu qabu dabarte jilbatti dhufan jaalowwan kiyya ka islaamaa sirraa murraa yeroo jaaniin aninin obsaa jeen yaa imaama keenya guddattee bar booda miilli asi sirraa muramaa sirraa haa murruu jaaniin eega kana taate gaa waan rabbiin fideeti narraa muraa jeen gaafa san jaalowwan kiyya ka islaamaa anesteeziyaan hin jiru dawaa kana akka baadhachuu dandeessu kanu godhu laalaasan hin jiru maal godhuu qabda jaaniin machaa'uu qabdaa jaaniin ayliin tee bahuu qabdii jennaani odoon fayyaatuu kanan jenne waan rabbiin haraam godhe akkamittiin farshoo dhugaa waliyyaadu billah garuu ani waa takkaan qabaa jeen yeroon salaatatti seenu waa takkaa quba hin qabuuti
yeroo san miila kiyya narraa muruu jeen bakka tana haa dhaabbannu wallahi dirqama bakki tun dhaabbachuun qissaa tana nin beekaa bara cufni keessanuu akka beektan rahmata rabbiitiin nin beeku yookaanuu waan garii likkii isiitii fi kitaaba siin beekin malee ni beektaniin akka dhageessan aboo bakka tanatti kufnee hin jettanii isin an bakka tana kufnee hin jee bakka salaataa tanatti kufnee irra hedduu sheekaatis ilaali daa'is ilaali lubbuu xiyyaas ni ilaala atiis ilaalite bakka tana rakkoo qabnaa hin jettu salaata akka gara qabdu akka nuti hin salaanne sitti dhageeffamtu bo aboo faatiyaa yeroo qaraatee booda innaa xaynaahu ni qaraana obboleeyyan kiyya arihinaa bihaa yaa bilaal salaata tanaan hara nu baafachiisii jeebar gootaan dhiirtoolee sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroon salaatatti seene an ilquwan qabuuti yeroo sannarraa muraa jeen allahu akbar yeroo jee miila isaa qabanii irraa muran baadhachuu dadhabeeti gaggabe dhiigni sana akka dhaabbatu zeeta oowwisanii jiran fuudhanii jaalawwan kiyya zeeta san keessa kaayan yeroo xiqqoo booda dammaqe egaa miila isaa san fuudheeti maal jee alhamdulillahi rabbil aalamiin jee faaruun cufaatu ta rabbii aalamtootaati takkaa miila tanaan bakka rabbiin jibbu takkaa dhaqee hin beekuu jee yaa rabbi miila lama naa kannite harka lama naa kannite harki lameen tiyya fayyaa qabdi miilli kiyya tokko fayyaa qaba miilo tokko narraa fudhattee miti alhamdulillahi rabbil aalamiin jeen gurbaa takkaatuutu itti seen yeroo gurbaan itti seen yaa namana miila kee kanaaf sabbarinaan jechuufi natti seentee jennaan yaa imaama keenya tanaa miti mucaan ati qabdu fardarra ture fardi lafatti isa darbiteeti irra ajjattee isa ajjeesiteeti tanaafuu ilma keessaniif sabrii godhii isin jechuufin dhufee jennaani alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbi ilmaan torbanaa kannite takkanarraa fudhattee alhamdulillahi rabbil aalamiin jeen faaruun teeti yoo faaruu tiyya tana narraa jaalattees ammallee yaa rabbi atumaan si faarsa eega faaruu tana jaalattees ammaas faaruu narraa jaaladhu jeen obboleeyyan kiyya mee akkanni ni jirti obboleeyyan kiyya miila ugguma takkatti moo miila isaa dhabee ilmi keetis du'a jaaniini yaa rabbi ati hamma narraa jaalattutti faaruun teetii kajoon jarasan yoo laallanne akka obsinu nu gooti warabbil kaaba taarika biraati finnaa yoo jenne wayaxuulul kalaam san keessa taarika bareedaa tokko ammaas isin yaayum dhulqarnayn suuratul kaaf hogguutuu qaraanaa miti yeroo jumaatiin baan alayhi salaam gaafa tokko inni nama gaarii duularraa isaa galu jiru ni dhukkubeen dhukkubni isaa tunis ta du'aa akka taate beek nama gaarii warabbil kaaba ni beeka yeroo du'aa isaa allubbuutiyaaf namaan akkaan jaaladhuutti agareetin jira faazar kiyya rabbi rahmataa godhuu fi rahmatan waasi'a ni fayyita abbaa abshir yeroon je'uun takkaa an akkana dhukkubsadheen beeku dhukkubni kiyya kun kamaayyii naan jee guyyaa 19 booda du'een siin jea rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a inninis beekeeti xalayaa ummaa isaatiif katabee ergeef xalayaa ajaa'ibaatiin siin jaafar yaa ummaa jette addunyaa tana namni bulche nama afuri lama muslima lama kaafira muslimoonni nabi suleymaanii fi dhulqarnayn alayhim assalaam kaan kaafiroonni namruudii fi buktu nasar addunyaa tana guutuu bulcheetiti yaa ummaa isaa akkati dubbatu laal yeroo nuti amma daa'ii beekamaa taane xaxummaa takkaan nu dhufaa bar obboleesso haa qabbanoynuu sinja yaa ummaa xalayaan tun yeroo si geessetti an du'eetin jiraa jeen ati ammoo yaa ummaatiyya diggisii guddoo godhii jeen diggisii guddoo tanas nama itti afeerii jeen yeroo nyaati kun tolee bareedee qophaawe nyaata kana namni nyaachuu qabu nama musiibaan itti hin buune qofti haa nyaatu nama musiibaan itti hin buune namni san qofti nyaata kana haa nyaatu akkana naa jeeni jeen haaya yaa ilma kiyya nyaati godhame ka biffee tana namni nyaachuu qabu nama musiibaan isa hin xuyin namni san qofti haa nyaatu jennaan
eenyu achi haa dhaqu eenyu achi dhiyaata namuutuu ulee musiibaa nama itti buute obboleessa eegana muraadni ilma isii galeef yaa ilma kiyya atii jiruun jiruus eega duutees rahmatni rabbii sirratti haa jiraatu ani obseetiin jiraa jetteen laata akkana collee ta'uu qabna namni muslimaa nama collee perfectioniin siin jaabar atii miti amantaan islaamaa perfecti tasliyaa nutiis wanni isinin jechuufatu isin dura lubbuuti yaa wanni jechuufatu narrow minded nama sammuun isaa dhiphoo ijji teenya asuma ta'u osoo hin ta'in girgiddaa kana duuba agaruu qabna jaalawwan kiyya yoo ati ummaan tee sirraa duute yookaan abbaan kee sirraa du'e nama biraa abbaa ummaa obboleessa obboleeyti nama hedduu takkaatu tuutu irraa du'e jechuudha uleen tun nama irratti hin buune hin jirtuu jaalawwan kee akka islaamaa nama cufarratti buutee jirti yeroo san nuu galte hikmaan tun nurratti khafiifata haa dhuftee obsi inda sadmatil uulaa akka rasuulli jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadaa wal qadariin nuu galuu qabdi yeroo san hin gaddi nuu jaalawwan kiyya talammada namni shubbuxiin isaa rasaasni isii guutuu taate aboo maal sodaatu bakka tanarratti wanni itti fade du'aayiidha namni akka rabbiitti kadhatu beeke wallaahi hin gadduun isiniin jedha amman yujiibul muxarra idhaa da'aa wayakshifu su'a ويجعل لكم خلفاء الأرض أإله مع الله يرو ركن نسن يرو يامن نبر أبانو أواتو تجرابر الله جل جلاله استفهام تقريري جانين أنا تو إسني أواتمو أو تيسو في أو باسو كيسني تو إسني أواتا كأواتنا ما فالله جل جلاله أبليسو أتي إسك أبانان وهم بقبدا yoo isa dhabdee horii addunyaa qabaate wallaahi humaa takka hin qabdu namni rabbii akka itti kadhatan beeku maal dhabe jaalawwan kiyya harka keenya karaa rabbii keenyaa ol haa fuunu isa haa kadhannu musiibaan meeqa yoo nurra buute yaa rabbi naa laaffisee dalagaa hin qabdu yaa rabbi dalagaa naa barbaade dalagaa naa kan CV ta'e naqachaa sababa fudhachaa ilmoo jaartii hin qabdu yaa rabbi naa kan waan barbaachisaa ta'e anaa fi jaartii xiyyaas haakima dheenee nuti lachuu laalamna wanni isin qofti laalamtu hin jirtu isin jaa waraadeero nuti lachuu dheenee laalamna eegasii nuufi kannaa miti nuufi kan taarika bareedaa tokko isinii himee jilsatul istiraahaa ta'e gaafa tokko imaam aasim ibni abin nujuud rahmatullaahi alayhi rahmatan wasi'a qur'aanni nuti qaraanu riwaayaa habsiiti habsin eenyurraa qaree ana aasim ibni abin nujuud inni eenyurraa qame imaam abi abdirrahmaan sulami inni eenyurraa qare sahabaa heddurraa qare qomatti rabbiin haa qabu nam shaniin isniima abdillah ibn mas'ud ubay ibn kaab abdillah ibn mas'ud irraa qare ubay ibn kaab irraa qare zayd ibn thabit irraa qare ali ibn abi talib irraa qare uthman ibn affan irraa qare alayhim min allah ridwan isaan eenyurraa qaraan rasuularraa qaraan sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulli salawatullahi wa salaamu alayhi eenyurraa qare jibriil irraa qare alayhi salaam jibriil eenyurraa fide mootii guddoorraa fideen sinjaa jalla jalaalu qur'aana banii ilaali hibziintu siifi haftiin sinja akkumaan amma sinjee kanarra jirti imaam aasim ibni abin nujuud qayyaba allahu tharaa aalima guddaa intala takkab intalti isaa dhuftee maal jetteen yaa abbaa kiyya waan nyaannu hin qabnu jetteen namuma ilmoo qabuutu tana beeka jaalo warruma ilmoo qabuutu tana beekaan sinja yeroo kana waan hin godhuun dhabe je aboo usallii lillaahi rakaatain rabbii jechaan rakaa lama salaata je'eeti obboleeyyan kiyya allahu akbar je'eetiti salaatatti seen sujuuda lammada tamaayyii jechu allahu akbar yoo je tanuma attayyaadu ta'u sanirratti rabbiin du'aa'ii tokko arraba kiyyarra yaaseeti ulamaa'iin teenya maal nuun ja'an ni beekanii yeroo rabbiin waasii kan nuu fade du'aa'ii ati duraan qoma keessaa qabdu odoo hin tahin du'aa'ii haaree afaan irra si oofaa ja'an aboo warra sanirraa rabbiin waa ta'is yeroo kana inni du'aa'ii haaree takka rabbitti ban allahumma yaa mujri as-sahab wa yaa munzil al-kitab wa yaa haazim al-ahzab urzuqnii minka rizqan bighayri asbaabin yaa allah duumeessan ka oof duumeessa kana olii gad oofee karooba namaa roobu eenyu obboleeyyan kiyya allahi jalla jalaalu
inni kitaabban buuse eenyu allaha jalla jalaalu isa tuutan cibraa kaafirtoota injifate rizqii sirraa taate sababaan maletti na razaqii ammas rizqiin san addunyaa tana keessatti xiqqeenya tanatti hin taane na razaqii ilmi namaa yoo wasii godhe an akkana siif hin goone siin jaaga rizqii akkasiin badhu jeen وفي الآخرة إلي تبيا آخرتيس تنجل ديمتو تهنتان تأتي تننقابن نرزق إيجي ربي كرت دعاي بريد دوكنا أغرتي أنما سجود لميسا صلاة جروغنا ونمان تكسمر رب جتي لفتي بوتيجي رفتين صلاة جبسو فدي إفقبيتو من الله أكبر تهيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يرون لالو كيشتك نمبنا لولواتو قبا جراجي فإذا هي دنانير ودرهم مالك ميتاتي في مالك بريتي جراجي لولوسنين أكاراتان بتدجي ريليستيتي ني بيتامي بولسو أنيون نمرزك ريليستيتي بتدجي نياتا شوفك أبيتي انتلتي يا بيسي يا دامروا ده نما كنا موجود وين آجا نما تفجأت قولين نما كوين الدنيا بآخرة كنا ملكي أو ربي ندن ده الدنيا في آخرتي سنعمل كيسوكا نمني ربي أكا اتكاد توبه والله الذي لا إله غيره قداف إدوهن كابون سنينجا قدين سنة لبنان هركا كين يولهافون يا ربي قدين سقيا كان غمچون ناجي جير جنة هكذا أو ربي يا دامرادك يا ربي نواقود آجاتين يتفجأت ربولين نواقب الدنيا في آخرت ربي نعمل كيس عمري إرتو بركة دلقا غاري ولي ربي نواقب ilman kanya rabbin nageen waagut ilman kanya rabbin dasiija kanya rabbin waagut shamara kanya fi dardara islama cufaatu rabbin waaqaje ambassadara amanta islama rabbin waagut amanta islama tv muslim to rabbin gararre gode rabbin waagarsis tubu ila allah wastaghfiru الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحاب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سلا غرسي الله تناتني وكل لما فادا غرو تمايي تنما نور هاتم يو غدغه سابه فين يرو مر جنة هيا دنون سنينجا اسني في ماتي سنو ربي ور جنة نوغت يرو مر جنة هيا دن أكا ولين جنة الدنيا تن نما في غوتم جنتي أمو واهم دواتو نما قوتم حديث إمام مسلم سيئسا كيسر تبيده أيب الله فرا مغيرا المشو برادو رضي الله عنه نبي موسى عليه السلام ربي غافته جل جلال ربي يا ربي قيا قد أنتي جنتا صدر كادان نمني أركتو أنيو جي ربي غافته قد أنتي جنتا غرباتك كوجين eeganamu warri jannata seene cufa jannata seene gurbaa takkaatu ibidda jahannamii raaba wal iyaadu billah fuulli isaa kun gurraachoomee kasalakate bishaan jiruuti jira maa'ul hayaa achi keessa naqaniini akka biqiltuun biqilutti gurbaan kun biqileetiti bareeda oduma sharraquutiti ulaa jannataa biratti yaa rabbi na dhiyeessi jaani bar ni dhiyeessan eegana yaa rabbi jannatan hay uluma duran na dhiyeessi jette malee wahina naqi jette jaani bar awolal dubbi rabbi kaddas jettu jalla jalaalu rabbi yeroo kana ayame seeni jaan yeroo jannata laalu namuutu bakka isaa qabatee jira hayyaa rabbi guutamee jira bar jannatni jaan yaa gabri jagayya seeniin siinjee seeni jaan yaa rabbi guutuudha barii jaan eegana allahan jalla jalaalu gabricha kana isa yaadachiis mal feetaa je'eediti waan akkanaatiin fadha yaa rabbi bugaarii veeraniin fadhaa jaan isiisanis argatu mal feet iskaaniyaan fadha isiisanis argatu ni yaadachiisa maaluma feete himadhu jaani bar waan akkana aboo addunyaan tun takka siyaatat lama siyaatat sadii siyaatat afur siyaatat shan siyaataatu yeroo jeen geetaa hima qaanyaa lama sagganaaloo jeen
radiitu yaa rabbii kiyya jaaladheetin jira jennaan takka addunyaa tana kudhan harkadhuu jeen mee ameerikuma takkaa'uu silaa namni argate kam awoo garuu ansanii miti firdoosa la'aalaa rabbiin waa kennu addunyaa tana kudha takka argata namni gadaantii jannataa bar achi keessa uuralee inni jira bar khalqii waan jettu ni beektaa miti እነዚህ ሙስሊሞች አራት አራት ያገባሉ የናን ገና መቶ እናገባለን እንዴት ተላላችሁ ይላል መቶ እናገባለን እንዴት ተላል ረሱላ ጀበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም tokkoon keessan uuralayni meeqa danda'anii beektan ije sahabaa gaafateen dhibba dandeessanii jennaan hayyaa ergamaa rabbii uuralayni dhibbamaatti goona jennaan isinuu humna nam dhibbaa qabnu jennaan wandaa taamiyaa ergamaa rabbii jette sahaban awaka kofalte garte o rabbiin jiruu teessan guutuu rabbi gammachuus yaa godhu wa rabbiil kaaba jannata yaadannaan gaddinsi sirraa kuttiin siin jaabara deelo uumaa takkaan siin jaab yaa rabbi jeen ammas nabi muusaan alayhi salaam ummati gararree hoosan jennaan warraan harka kiyyaan kabajaa isaanii dhaabee fi aboo warra sanirraa rabbiin waa ta'isu kabajaa tiyyaan harka kiyyaaniin dhaabee fi chaabbaatiyyaan isaanii dhaweeje chaabbaa qabaleetii miti ta muummee ministartichaatii miti ta allaatiyyaan achi keessa waan ijjeen isaaniin agarree jira waan gurreen isaanii hin dhageenyeetu jira waan qoma isaanii hin yaane jira jee warra gararreessan aboo rabbiin ni danda'a warra firdoosa al'aalaa rabbiin waa godhu isii sana haa yaadannuun isiniin jaa asumarrattiin dhaabaa allahumma aizz al-islaama wal muslimiin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي الاسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم بك نستنصر فانصرنا واليك نلجا فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم ايدهم بتأييدك اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اغلل عددهم اللهم ذل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل العذاب اليهم اللهم مزقهم كل مزق مزقته لاعدائك يا رب العالمين اللهم انزع ملكهم لا ترفع لهم رايه ولا تعقل لهم غايه واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو قوة المتين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.